Kejinglet penlong ke Khasi Author Society ya ke lempung ya merjemut halor ke kien Khasi ke belah penlong hanong ba Delhi National YMCA Hostel ha ke arp khandai bat lai pau trek nai lur arjat plai ke bekun thopru ya ke jingya ki hajantar mantar kala penlong yu MP ke Lok Sabha Nasional seat uba Vincent H Pala ban ong ke biang palat Hakani kelempong lala ban saki ya kejingwan yishim menta de giriu syampang bat giriu rangba kibau senyang jongki kedai lengba ka thok katar bat ru hakiwei pat kislam trekam hakeleng keri India bat hakasngi sedang uba pala ulalong kumukongsan Halor kani kejing penlong ke Khasi Author Society ya kani kelempong bat kejing yaki nakal yang usulong mil ukurwa ke atiar ula yok banyakran bat uba pala ubala ong karai ke Khasi Author Society ke biang palat bat udon kejing ngaj bat karai nakani kelempong kan yarap ya u un puli banyak bat banra ya kani kamat ha ke parlimen jing rai jong ka Khasi Author Association lene ka Khasi Author Society banle gani gade ka babha bha namar babale ba indapi debate ki seminar ki bafer ki yok bon ki ideas ki jong ki experts ki bru ki wan hangni arts ni temde tang ki politician re ki academia ki nongkren ki rustat ki rushampang na keleng jong kari India ki wan ban ai jumut atrai ka de ka jing rai jong ka Khasi Author Society ka baha ngayro ya kene nga support ya kene kecing liat jongki nga kermen ba langba ka jing resolution le ne kano bakin sim ha kane ka seminar kan long kawe ne kimat bangi ro ngila pan push ngila pan pendon kam nam ta kano ka resolution le ne kecing kran simbentah po parlimen le ne assembly le ne hang no Hakawai pat kaliang uba pala oleh thuru banna ke ke ba udan ke jingtep hakapor ba udang long menteri khana lengba menteri sarkar ke UPA kalong bayakane ke mat tang UMP henrai haba ke jingdawa ke don lengba upat ba kumta ke mat jingdawa ru ke juur long nongkong ke jing kalong ba hakatu ke por bengi sedang ban mup ya kakten kasi ngimna don bha kita ki ban trish tom ban long no ban pembiang ni ki kot kislah kam don reka kriteria ba kumno bakan rung rela kata rung ide bandon ki data ki ban pembiang ide bandon ki nang tho ide bandon ki university ide bandon ki don ki benta ka to kat ni ki hap pembiang te ngatrai ki jing ki babon ni la overcome menta satang bangin push negaliang jong ka sarkar te la aslam ka sarkar ka claim recognize la ni ka claim penrung so ya ka ten kino ki ten ki ba evolve na ka dialect into language tementang atrai na kini ki life of pratali atrai kin habrai ka sarkar ka por barai kini kata ka por badon kambha bangi hab ya push ni hab ya long serious ka kam ni hab long ka Khasi Author Society kade ban penbiang chaga government kade ha to ka por ba no bakren no ba support ya ka resolution lene ya ka bill ude bantip ude banbiang ki mensuangai kendo Chidambaram Porbolo Home Minister ruang nga bahkan rung keten kasi namar ka state kade bandon ke demand inde tangu MP ban demand ke state kade bandon ke demand ke public kade bandon ke demand dan try kata ke demand kala don menta yang ka state kala ai ke resolution yang assembly bat ki la pundiang try kam haka jingpe jonga kam don jinge so stang ka por lono bakin amen ya ka bill lalu ki ya ka constitution in place ka bill nga tres tang katang yam up ni kermen bangi hab tristom hab yaisha hab yaine ba ban push no ka por kam padon ka resolution menswa ladam bangkla na mar ngalong MP mentanang khat ar kalaisnem te kam padon menswa ka resolution kata ha ka to ka por ni ong ki de bandon ka resolution te menta pat ngatrai kila kam serious ka pressure ka labon ngatrai labiang ni menta